Generale, Fonteinova služba za zaštitu dece uradila svu potrebnu papirologiju. Treba dovesti kriminalca. Samo želim da zadatak obavi neko profesor. Da, ko je to? Wraisley je, kolega tvog oca. Ovdje sam sa njegovim prijateljem. Uđite slobodno. Tata još pakuje stvari, tako da mu dajte malo vremena. U redu je. Pred njim je ipak dug put. Dobro. Budi poslušna i kloni se nevolje. Oću, tvoj prijatelj je stvarno divan. Nije kao ovaj drugi koji je malo jeziv. Hej, to je nepristojno. U redu je. Ćao, tata, nedostajat ćeš mi, čuvaj se. Hoću. Hvala vam što imate empatije prema meni. Mislio sam da više nikada neću vidjeti. Sa njom jedino i saosjećam. Ljubav je nekad okrutna, ali za tebe će biti oblik kazne. Hajdemo. I sljedeći put kada vidiš svoju ćerku, nadam se da ćeš biti bolji otac.